Kemudian mungkin berlok berspek berusaha ini kan mau benar tentang step kedan hang ni apa seleo ken kepada ka kompetisi kau ada kah kepada heba kepada kau ada cepulak tentang step ka cingya tadi dok kah ada ihun sisa abang i bagi rawan kita dah sisa itu dok kah tu ba ka negatif kau kah kalau itu nak bahadu kata tentang step kedan hang ni kini kita kah belada dah ka dok kah kepada heba tentang step kada cikilo kendai spa live program dengan amantahi kadang bathi kene ya kene ka cepulak dengan sebab hadu isibet hendaklah kod kene competition kuai dan mentang aku akan tips sapi ba kalau kidru kepada ka boleru berkali kan sadon pat kan sakut haka cibji steng te so ba itu ba ku akan titang kilo kidru so ba sawanno nomor ba kene kalau kidru ka de lais pat tinggal pinyo ya ka menikong kalau ka boleru ba ar ka de ka marti te kine ki kali ki bangla pi ki bala sangai pahang ni di mano barak sibet te pin sayo ban nya no ya kene ka kali tang kene kublesh bun pa baro kamtam kitu ki bakwa kan titang kilo gitu so wano hapo ka chibji steng lembung ta na marba ka arbeji kan de na pan khalai no na depan pani lagai no ya kan ne kalau gitu tang kene kublesh bun min saya kan dupat sibet janmet ha ki we pa kublesh aplikasi itu nomor yang lama nomor ini. Saya hadir 3 kilo, nomor tiket